Pozdrav, ja sam Matko sa Usporedi HR i danas ću vam pokazati LG Optimus L3, maleni Android OS uređaj sa 3,2 inčnim zaslonom osjetljivim na dodir. Optimus L3 2 je, kao što ime govori, nasljednik modela LG Optimus L3. Dolazi sa Android operativnim sustavom, relativno slabom tehničkom osnovicom, što je karakteristično za ovu klasu uređaja. Zaslon dijagonale 3,2 inča nudi dosta siromašnu rezoluciju, dakle radi se o samo 320 x 240 piksela, što znači da na internetu nećete najpreciznije vidjeti sve dok ne zoomirate. Ono što nas je iznenadilo kod ovog uređaja je kvaliteta ove plastike. Dakle, izgleda dostojno puno skupljih uređaja. Uređaj sam po sebi djeluje vrlo čvrsto, dakle konstrukcija je čvrsta, sviđaju nam se ove tipke ispod zaslona, dakle jedna je fizička i imamo dvije koje su osjetljive na dodir. Podređeni su svi napredni oblici povezivanja, ali ugrađena stražnja kamera je samo 3,2 megapiksela, što daje prilično prosječne fotografije. Ukratko, to je bilo sve od mene o LG Optimus L2. Više o ovom uređaju svakako pogledajte na brzinskom testu.